Hehehe Kaduha Studio tangira kuno mu shamba abasore bagendagendaga babiri ko barimo bagenda mu shamba barimo batembera icyo bikanze basubira kumbi hari warusika gashuka barakebaguza bacyaho kuya hapa magara aho ngaho hano arove gucika icupa hari icyo yikanze nawe arareba ibyo ni ibiki simama hapa mugume hamwe umusore ko yakabibonye urabona ko ari bogari turinete twe aramanza aregera reba ibyari byo ese ni ibiki biri kuba arareba harimo areba wa mukobwa warufite agashoka arabasore yarahagaritse gake gake Queen Forest niyo filime biraherera kumbe umusore yasubiye inyuma kebona maguru mama we Kaduha TV and Menya Empire Show present Kaduha TV na Menya Empire Show niwe begezaho Twink directed Twink niwe yayoboye kano ga filime kumbe hakurino umusore yarimo yitemberera mu shamba na nyiramwiza we yari afite umukunzi bano bagenda baganira ati sheri ndagukunda byukuri urukundo ngukunda n'urwimamo sheri aha hose ubona hari iwacu ndimo ndagutembereza ibi byose papa yajyaga bikorera mama umusore mukubita gashi urabona ko bishimye neza cyane umusore kumbi hari umukobwa wacagaho n'uturinete twe aba nabo hari ibyo bari bibereye mu rukundo ariko bisa nkaho uyu mukobwa bitari bimushimishije baratambuka gake gake bageze hano baraseka bamashenge barahagarara tesheri wari umeze neza ko ibintu mba ngukorera ibintu na papa ajyaga bikorera mama wanjye hano muri shamba mutembeza sheri nawe urabeshe ntabwo bibuka ko papa na mama bakuriye muri Kongo bahageze gute harya kandi nawe urabeshe urya mba naribagiwe sheri cyangwa se naratwaye kubera urukundo ari guba wanyishe sheri nawe urabizi ko bantwaye umutima wanjye n'uwawe kumbi wa mukobwa yabacagaho kumbi dore ibuno mama we umusore nawe yari yatwawe areba wa mukobwa uri yagenda azunguzamo umusore nawe aratwarwa umukobwa uko yakabibonaga sheri ibi ni ibiki ko mbona warangaye umukobwa nibyo yibaza ku mutima amukubise agace umusore arikanga yari yatwawe sheri abura ibyo avuga sheri urareba iki hariya watari doing dead umusore abura icyo avuga umukobwa uko yakageze hano aragenda gake gake urabona ko agenda yiminwa gake gake urabona ko azi ibyakora uko yakageze hano arahagarara akoramo filime baby funga amaso gatoya baby urugukina ariko ni surprise baby urugukina baby ndi seriye sheri uri seriye yego ndi seriye rwose okay nta kibazo reka mbikore umusore nawe uko yakabyemeye afunga amaso umukobwa cyaho agenda gake gake mu shamba urabona ko ntacyo yikanga ishamba bisa nkaho yari ranguye umusore ko yagakomeje ahuma hari aho byageze afungura amaso gake gake ibintu biri kuba ni ibiki areba hirya buri umuntu arakebaguza buri umuntu abura umuntu ese umukobwa agiye umusore nibyo yibaza ku mutima arakebaguza buri umuntu umuntu utarakora subscribe manzi kuri subscribe kuri Menya Empire Show kumbi wa mukobwa nuko yagakoyemo rinete arazibika mama we umukobwa niba ari bwoko ki umukobwa yakaje hano gukora surprise arimo agenda mu shamba yaje guca turabyo agiye gukora sheri surprise umuntu utarakora subscribe manzi kuri subscribe kuri Menya Empire Show ndetse no kuri Kaduha TV umusore ko yakaje shakisha sheri we ageze hano aramubura ko yakageze mu shamba arakebaguza kumbi sheri yari yaje kumukora surprise umukobwa uko yagaciye turabyo gake gake yitonze nagazi biri kuba kuri sheri we nagazi ko sheri we yafunguye amaso arebye abura umuntu aza kumushakisha hakuno aratambuka gake gake umukobwa uko yakagarutse aramubura aratambagira gake gake sheri uri hehe urabona ko ibintu bigize imikino kumbi na sheri we yari yamubuze tangira kubona ko ibintu bibaye seriye ararara areba hejuru abura umuntu arashakisha gake gake sheri rekeraho gukina ariko azi ko sheri warimo mukinisha sheri uri hehe rekeraho ariko imikino ibintu bukora ni ibiki umusore nawe ko yagashakishije yamubuze birahirira ese aramubona kumbi wa mukobwa bisa nkaho n'umusore agenda asatira wa mukobwa wacu uri mw'iri shamba wambaye imyenda y'icyatsi ese uyu mukobwa yiswe nde birahirira reka turore umusore uko yagashakishije hano sheri we tungutse hakuno arakebaguza mu shamba yabuze umuntu birahirira hari icyo yabugeza narikanga akuramo rinete ze arareba gake gake ese iki ni iki abonye arasatira amanza abika rinete mu cyanga amazimwe arasatira kumbi ni wa mukobwa birahirira
aramusatira. Hayi bite? Umukobwa arahindukira gake gake. Hayi bite? Urimo urakora cyane muri ishyamba? Nacyo. Okay, none se witwa nde? My name is the Queen. Umukobwa yitwa Queen, nanjye nitwa King. Okay. Nanjye nitwa King. Okay. None waturutse he? Sora yitonda gake gake. I come from Zimbabwe. Musore aturutse muri Zimbabwe. You come from Zimbabwe? Yes, I come from Zimbabwe. Waje gukora iki hano muri ishamba? Naje gusura hano iri shamba. Okay. Uri ba mukerarugendo? Yego nibyo ndi mukerarugendo. Queen. Ndakwinginze. Wa makanya gatoya? Queen. Ndakwinginze wa makanya gatoya? Okay, ugiye gukora iki? Okay, ngiye kunyara. Okay. Byiza cyane. Umukobwa arongera ashiramo fimeze, umusore nawe aratambuka agiye gucurika icupa. Birahereraye. Umukobwa yakambaye isume, umusore nawe araza hano acurika icupa gake gake yitonze. Umuntu utarakora subscribe, maze kuri subscribe kuri Kaduha TV. Ujye ukurikirana filime umunsi ku wundi. Hari n'indi iri gucaho kuri Kaduha TV yitwa Muhagiri. Filime bayita ngo iki? Nayazi. Kumbi basore ko bakagendaga mu shamba. Bagenda baganira. Bisa nkaho hano rero twatangira abasore bagenda mu shamba. Kumbi hari wari ufite agacyoka imbere yabo. Hari ibyo bumvishe. Barakebaguza. Ariko nibabyitaho barikomereza gake gake. Biraherera reka bageze hano barasirikira gake gake. Kumbi Queen yari amagenda mu shamba. Ese wa musore azuwari we? Biraherera Queen yari amagenda mu shamba. Bisa nkaho ari shamba rirya. Abasore nabo barigendera gake gake mu shamba nibazi byari byo. Nibarabona Queen n'agashoka. Baratambuka gake gake mu shamba mu gace bucece. Uko bageze hano cyo bikanzu manze babonye kumbi Queen n'agacyoka. Bataho hano twatangire filime yacu. Wa musore ko yaravuye gucurika icupa nawe yageze hano hari icyo yabonye arikanga. Simama hapa mugume hamwe. Umusore nawe yarabirebaga gake gake arabanza arasatira. Umusore twamwumvishe ngo ni King. Ese ziranye n'uyu mukobwa biraherera dukurikirana filime. Umusore atatibuno amaguru mama we kumbano yaramurambitse gake gake. Uyu musore ni bwoko ki? Uyu nawe ko yakagiye bari kumwe. Ageze hano arahagara yafunze fera rabana kumbi agacyoka. Bamukubise ikintu. Kumbi wa mukobwa yari yagiye gukora sheri surprise. Yari amagenda mu shamba. Biraherera nagarabona sheri ariko sheri turabuze ibyo yabonye. Bebe. Sheri uri hehe? Arahamagara sheri ibintu yabigize imikino. Ageze hano abura umuntu agaze sheri ibyo yahuye nabyo. Arareba abura umuntu. Aratambika gake gake arimo ashakisha sheri we mu shamba. Yamubuza we yamusize ntabwo ariwe yamusanze. Sheri arimo arareba hejuru rwose yabuze umuntu n'umukobwa. Ese uyu mukobwa yiswe nde? Sheri uri hehe? Arahamagara kumbe hari icyo yikanze hano. Kumbe yageze kuri wa murambo. Queen yari amaze gukubita agacyoka. Amaze kumubona gutya asubira inyuma gake gake. Acyaho arirukanka hano amaze kubona umurambo arabona ko agize ubwoba bwinshi cyane. Kumbe yageze hano hari ikindi yikanze. Ese kumbi na wa musore bari kumwe nawe bamurangije. Yageze hano umutima uramurya. Atangira kurabona ko ibintu byabaye seri. Ani uri ariko kakanya. Umukobwa ahinda umucitsi. Kwano ubwo akagize ubwo. Hani atangira kurira. Uri. Umukobwa agize ubwo. Ageze hano arabanza aramedita gake gake. Ardyumvisha ngo gihumure. Umukobwa nawe yaguye hasi. Biraherera reka turore. Kumbe hakuri no hari amaniga. Bari biryamiye. Urabona ko nabwo bafite bisa nkaho ishamba riryabo. Gayeri igikarito bisa nkaho ari babiri. Kumbi ntago ari bo bonyine. Ni batatu. Wa musore wacu nawe uko yagakomeje shakisha sheri we. Twabibonye amaje guhura na Queen amubwira ati reka njye gucurika icupa. Ko yakavuye babona byari biri kuba kuri ba basore bari mu shamba. Queen ibyo yabakoreraga agira ubwo basubira inyuma ariruka. Umusore ko yakajya agenda mu shamba. Bisa nkaho agiye guhura kuri ba basore ko bari kwinywera akantu kabo. Urabona ko na Stan bari bibereye mu shamba bisa nkaho ishamba. Kumbi bari bafite n'amabunda. Arakocinga gatega kubageza hano cyakandagiye. Biraherera umuntu utarakora subscribe maze kuri subscribe kuri Kaduha TV ndetse no kuri Menya Empire Show. Uyu musore n'ibiki yakandagiye biraherera ko yakari kumbi urabona hano yakandagiye. Ariko naye bamufashe. Bamutunze we kiwole niba bisobanura iki simbizi. Barahaguruka mutunga imbunda. Biraherera reka turore. Barasatira bose barahaguruka bisa nkaho bari bapu.
batangira guseka baramuzenguruka. Hehe, tangira kwishima mu bwanwa, imbunda bayimutungaho. Sorry munyihanganire gake, ndabasaba mfite kuvana igitaraganya. Hehe, biraherera he, nyine kuva hano, ugomba kuguma hano, stay here. Hehe, biraherera. Ubundi ni gute naguma hano? Umusore arimo arababaza. Kumbi hakunino Queen harimo agenda mu shamba. Ese Queen akorana nabo basore cyangwa abasore nabo bari baje kwihigira ukwabo? Queen aratambuka gake mu shamba, ageze hano asubira inyuma gake. Hehe, tugaruka hano kuri babasore, bamanza bakurayo imbunda. Hehe, intwaro zabo bazikurayo, bazimufatiraho mbe n'agashoka. Hehe, biraherera he, baramuzenguruka. Hehe, we kigoryi. Hehe, baramuzenguruka. We kiwerewere kigoryi, jya hasi, jya ku mavi. Baramuzenguruka gake. Umusore nawe urabona ko yatuje, bafite ubwoba bwinshi cyane. Paka! Hehe, bamukubise icyoka. Hehe, arangije akaraga imbunda, fata amaniga hanze arebe ko ari muzima, arangije aramwikorera. Hehe, urabona ko bisa nkaho ari n'abasirikare. Abasore nabo basa nkaho batoje, aramwikorera, amutera urutugu. Hehe, aramuzamukana gake. Biraherera he. Umuntu utarakora subscribe, nibutsa kora subscribe kuri Menya Empire Show. Hehe, tujye tubana umunsi ku wundi, ko bakagiye gake bazamuka baganiramo. Umusore ko bakamwikoreye bamuzanye hakunino, bageze hano bamushira hasi, cyase wamugingaho. Hehe, ubundi ndoro wakuzanye muri iri shamba. Biraherera ko bakamushiza hasi, barabanza baramedita gake. Hehe, umuntu utarakora subscribe kuri Kadoa TV ndetse no kuri Menya Empire Show, ndetse hari na film igiye kugicaho yitwa Burere Burutuvuze. Hano ko bakamubyukije arabyuka, haguruka amabyi, stand up, shaka kumukandagira, haguruka, sit, cyara, baramubwira ibintu byumvikana, sit down please. Hehe, ubwo nawe ko yagakoye telefone. Hehe, hello Queen. Hehe, bazanye na Queen, turi hahandi kuri kabine bari ibikirage simbizi. Reka turebe kuri telefone. Queen bisa nkaho yumvisha ibyo bamubwira. Musore muto, ikosa wakoze no kwishanga mw'iri shamba, byibuze ndi abatari hano bari kufite amahirwe yo kongera kubaho. Hehe, kumbi hakunino Queen ko yakazaga, ibi ni ibiki birahiriraye. Reka turore. Hehe, barabyumvisha. Hehe, batega amatwi, cyangwa byakunda ni Queen uje pe. Hehe, uwo ni Queen bataho. Hehe, kibuno amaguru banze nawe batinya Queen. Umusore ko yagasigaye hano wenyine arimo arakebaguza, ntibazi ngo Queen ni muntu ki. Uyu musore nawe nagazi Queen ni muntu ki, yasigaye hano afite ubwoba. Hehe, birahirira. Kumbi inyuma ye hari icyo yakoze, hari ikanga. Hehe, arabanza aratuza, aramedita gake. Ese iki ni igiki? Arararama, yasanze ari Queen amufa. Paka! Hehe, birahirira. Kumbi wa mukobwa nawe ko yakaguye igihe inyuma ye, ko yagakangutse nagazi yari. Ese birahirira. Ese urabona na shiriwe yamaje kwitaba Imana, hari ibyo yumvishe, tangira gusubira inyuma gake. Kumbi inyuma yari cyari kiryo. Hehe, hari ibyo yumvishe, urabona ko afite ubwoba bwinshi cyane. Kumbi Queen muri inyuma. Thank you for watching video. Murakoze kuri ino video kandi mwibuke gukora subscribe. Hehe, birahirira he.